Whaatalo whantu telefola Radio Samoa le nei tai au, alo mai au talo le asalua. E soli tu la fono le te te atau si mai o lo o tapena mua tai au. Ma alo whaatali nei se whaai unga le whaamasinonga, pe ta tau na whaatau nu ina pea, pe le ai. O tau si mai Gisborne e whaapea e ui na mamai, ai whai ngā luenga lava. Le ai ni malo longa, ma ua le ai se mautonu a o whai ai o lātou tiute. O moli maunei na whaalia i luma le whaamasinonga o ngā luenga na nafi. Pei tai o lo tu malosi mai sui o le matanga luenga le soifua malolo ina mawhai mai. E soli tu la fono le te o lo whaasau ni iai mō a tai au. Ma e tatau ona ta ofi. O leana i oele te whatuora e moni o lo o toa ngau le au whai ngā luenga. Pei tai, na te ena manatu e le o saunga le mō se whai ngā luenga. A o whina mai e matanga luenga o le tau nu o le te e tasi le tu la tau si mai po le ward numero 5. Po le acute medical al whale mai Gisborne mai le afo le tasi le awauli. A nga i le afo le lua. E le ofesoa soani le mawhatianga lo i e le whale mai. E le o malosi la tau whina u whaatatau i le saunga le mua le au whai ngā luenga. O le soe maua mai e se tali al whaamsino pe ono whaatau nu uina le te e a tai au pe le ai. Waso e su e leo whaasala lau ngai lunga le social media ua toe whaai loai le suafo le tina ruakaka ua toe mō lia e le whasioti o lana whanau to alua. Whai mai leo Northland e ui e le whai ngō fie mō lianga ua toe mō lia i le tina i le whasioti o lana whanau. Peita e le o whaatanga ina o na whaai lolo na suafa po o le whanau foi. Fautua ina ia leo a whai e sila i aise tasi lunga le social media e matua i fautua ina le tu i lalo ma awana i toe whaasala lawina. O so se tasi e soli ina tu la fono i whaasala tūpel whaasalanga e o atu i le 2.5 awhetala po o le nofo sala i le whale pui pui mo le ono masina. O le whaai unga le vaiaso le alo i aile swinga tele wa tāpena i ei whale tūpe i totonu o le atunu. Mai le aso whareile nei o le a vave o na maua tūpe e la foa i le vao teo ngā tūpe e ese whale tūpe o iai. E pe o na iai le taimi nei pe ao o i le whaai unga o vaiaso po o aso malolo foi. O le ava ve maua pei meni po o le swinga wā ngā iai o le 365 day payment. O whale tūpe o i tutono o le swinga fōle nei wa wha maunia mai o le ASB, Bank of China, BNZ, ANZ, Citi, HSBC, ICBC, Kiwi Bank, Westpac, Male TSB. O se swinga i le ngata o le a whaafai ngofia i mō tangata taito o tasi a whaapea pisinisi. E ono le te le se polo fiti a tangata o kilani o loo e tau mawhai e whaatau whale neina matua i longa o na lama tia i lo longa. O le toi pa uai o timunga mamafa i le aso i vau me i au kilani na toi lolo vai ai fo i whale neina matua i whaaleanga ina mua i le amatanga o le tausanga nei. Ma ua tonu ai mamafau fau o le toa tele o tangata o kilani e ana whale nei ua o i le taimi e o ese ai loa. Mo le mawai nisi tala le One News o le ua o lava i le tū le i le ono se lau tolu se fulu a whetala. E le ai lava me se fia whaataua. Ma o le moli mau lava le e tasi le toa tele i sisifo o au kilani. E le o whaingo fie. Ai olo iai fo ilango nā lofa o i lātou nei e ana whale i tangata lātou te whaatauina. Ono o le tūlanga lama tia ngō fie i lolonga. Ai mai le malolo o tū mau lava le masino yuni. O lo whai mai e whaatali e o atu i aiwo mau o mai se tala mautinoa mō whale nei. Peitai, e le o whai ngofia i a inga le umi o na tatali, ma o lo i eilang o na popole, i sau fo i le tali e le ato o toa, o na whaamalia i nai i lato. Ma tala fia i whai waitalo nei tai au, ua sola maleli i tala vau Pasifika ia Tongi le manu malo le American Idol o le nei tausanga. O Tongi se fulu valu tausanga, tupunga ane kahuku i Honolulu i Hawaii, ma o se li e iei ona tupu anga Samoa whaapia tonga. O le matati au whaatua Tongi, o ia o le ulua i Pasifika ua manu malo i le tauwanga pese le American Idol. Po o se tasi o tauwanga i longa i lalangi. O se li i talavau na tauwa mua i le American Idol ai ele i manuia. Ma o le ana toi tau mawhai ai le tausanga nei. O na olona tali tonunga o le mana onga le olona tama ua whai ilangi lana fōlanga. Tala na ole nei tai au, manuia le aso.